inshuti bakunze urubuga rwacu rw'amakuru mpamo, nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Kuri channel yacu muzajya mukurikiranaho ibiganiro bitandukanye, harimo inkuru z'abanyapolitike b'ibyamamare, inkuru z'abahanzi b'ibyamamare, ndetse n'ibiganiro bitandukanye bigaruka ku buzima rusange bw'abaturage ndetse na politike. Ashinjwa kunyereza arenga ibihumbi 21 by'amadolari y'Amerika yagenewe Amavubi. Kalisa Adolphe uzwi nka Kamarade akurikiranweho kunyereza amafaranga angana n'ibihumbi 21 by'amadolari y'Amerika yagejejwe mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo aburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Mu rubanza rwabaye kuri uyu wa kane tariki ya 25 Nzeri 2025 rutangira mu mpaka zishingiye ku nzitizi zatanzwe n'amategeko wa Kalisa zirebana n'ububasha ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Yavuze ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa riri mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo bivuze ko riri mu ifasi y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Asaba ko ikirego kitakwakirwa kuko bitari mu bubasha bw'urukiko. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko iyo nzitizi zitahabwa agaciro ku mpande ebyiri zirimo kuburegwa atuye mu murenge wa Kimironko kandi uri mu ifasi y'uru rukiko, ndetse bitaremezwa ko byakorewe gusa mu nyubako ya Ferwafa. Ubushinjacyaha yatanze urugero ku mafaranga yagombaga gutunga ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi muri Nigeria, aho uregwa yatangiye kuyakoresha ari muri icyo gihugu. Yavuze ko mu gihe aho yakoreye ibyaha hataramenyekana, aho atuyeho hatagibwaho impaka kandi hari mu ifasi y'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Urukiko rwibukije ko urugo rwa Kalisa Adolphe rwasatswe hagasangwa imashini y'akazi, inyandiko za Ferwafa n'imipira yo gukina. Maître Bizimana Emmanuel yavuze ko inyandiko mpimbano ari fagitire Kalisa yajyanye mu ishami rishinzwe imari muri Ferwafa agamije gutwara amafaranga, bisobanuye ko yabikoze ari mu nshingano. Agaragaza ko Ferwafa ariyo yatanze amafaranga, akaba ariyo yakira inyandiko mpimbano, bityo ko ikirego cy'ubushinjacyaha kidakwiye kwakirwa ko kiri mu bubasha bw'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Urukiko rwategetse ko iyo nzitizi zasuzumirwa hamwe n'impamvu zikomeye ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, bityo urubanza rugomba gukomeza. Kalisa Adolphe akekwaho kunyereza arenga ibihumbi 21 by'amadolari y'Amerika. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Kalisa Adolphe akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'urugendo Amavubi yagiriye muri Nigeria umwaka ushize. Icyo gihe Amavubi yacumbitse muri Ibon Hotel Golf Resort iri mu mujyi wa Uyo, aho Ferwafa yari yatanze arenga ibihumbi 43 yagombaga gutunga ikipe muri urwo rugendo. Ubwo bagarukaga i Kigali ngo Kalisa Adolphe yamenyesheje Ferwafa ko amafaranga yose yari yakoreshejwe. Ayo mafaranga ibihumbi 43,621 y'amadolari yoherejwe kuri konti ebyiri zirimo iya Ferwafa n'iya Kalisa Adolphe. Ubushinjacyaha bwavuze ko byaje kugaragara ko kugaruka yatanze fagitire yishyuwe hoteli ingana n'ibihumbi 40 by'amadolari, ariko nyuma yavuze ko yishyuwe 26 gusa. Bavuga ko amafaranga yandi Kalisa avuga ko yakoresheje atagaragaza uko yakoreshejwe. Ubushinjacyaha bukavuga ko mukurikiranyeho amafaranga 21,381 y'amadolari atagaragazwa uburyo yakoreshejwe. Hari andi mafaranga yari akurikiranyweho ay'ikipe yagombaga gukoresha muri uyu mwaka wa 2025. Ubushinjacyaha buvuga ko ingendo Amavubi yari ateganyirijwe muri uyu mwaka mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026, Kalisa yari yasabye amafaranga arenga akenewe. Aho ku rugendo rwo muri Kanama 2025 yari yatanze inyandiko y'ingengo y'imari izakoreshwa muri hoteli ingana n'ibihumbi 52,320 y'amadolari, ariko hoteli yo yavuze ko yari yasabye gusa ibihumbi 26 by'amadolari. Mu gihe urugendo rwo muri Afurika y'Epfo ho hari hagaragajwe ko hoteli yo muri Afurika y'Epfo
aho u Rwanda rwakiriwe na Zimbabwe yari yaciye ibihumbi 35 by'amadolari, ariko ngo Nitanga Desire wagiyeyo yavuze ko basanze ibi atari ukuri. Ubushinjacyaha bwasabye ko Kalisa Adolphe afungwa iminsi 30 y'agateganyo kubera ko iperereza rigikomeje. Yavuze ko hari impamvu zikomeye zirimo inyandiko mvugo za Kalisa Adolphe wiyemera ko yahawe ibihumbi 43 by'amadolari. Avuga ko harimo amafaranga yishyuye mu ntoki andi akayishyurwa kuri Visa card, ariko ntagaragaze uko yayishyuye mu ntoki. Ubushinjacyaha buvuga ko yavuze ko yayahaye uwitwa Shifa Agent ngo amwishyure hoteli, hakibazwa ko yaba yarasabye undi kumwishyurira kandi nawe yarari kuri hoteli. Ubushinjacyaha buvuga ko inyandiko mpimbano Kalisa aregwa zishingiye kuri fagitire zishyuza yajyanye muri Ferwafa kandi byaragaragaye ko ari inyandiko mpimbano. Kalisa Adolphe yavuze ko inyandiko zose yatanze zishyuza yabaga yazihawe na Kenani wari FIFA Agent yafashaga ikipe y'igihugu ubwo bari muri Nigeria. Yavuze ko yari yizeye ko ibyo yabwirwaga na Kenani kuko yabonaga ari umuntu wo kwizerwa byose byari ukuri. Kalisa yasobanuye urukiko ko atigeze atekereza ko uwo mugabo yamubeshyaga, ko yagombaga gukomeza gusigasira impamyabushobozi ye, bityo ko atigeze akeka ko yakoresha inyandiko mpimbano. Yasobanuye ko uwo mu agent wa FIFA atishyuwe na Ferwafa, ahubwo ko yivuganiraga na hoteli, ko ubusanzwe haba hagomba kurebwa ubifitiye impamyabumenyi ya FIFA. Kalisa Adolphe yahakanye ibyaha byose aregwa, asaba ko yafungurwa by'agateganyo ko byamufasha gutanga umucyo ku byaregwa. Kalisa Adolphe kandi mu ibazwa rye yemeye ko amafaranga yateje ikibazo yakwemera kuyishyura we akazikurikiranira uwo yayahaye ari we agent wa FIFA. Maître Bizimana Emmanuel yavuze ko uyunganira yakurikiranwa ari hanze, ko nta mpamvu zikomeye abona zituma akurikiranwaho ibyaha. Hari ukuba ihame hari uko umuntu akurikiranwa adafunze, byafasha Kalisa Adolphe kugaragaza ukuri kose ari hanze no kuba afite uburwayi. Yavuze kandi ko Kalisa yemeye gutanga ingwate ifite agaciro gakubye inshuro zirenze 4 kiburana, ndetse n'umwishingizi wemeye kumwishingira witwa Kalisa Jules César. Ubushinjacyaha bwo bwakomeje gushimangira ko ufite impungenge ko aramutse afunguwe yabangamira iperereza. Icyemezo kikazasomwa ku itariki 29 Nzeri 2025 saa 3:30 za mu gitondo. Kuganira ku mukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa na Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé uherutse kwegukana Ballon d'Or ya 2025 de Lamine Yamal aho ku itariki ya 22 Nzeri mu nyubako ya Théâtre des Charades i Paris mu Bufaransa, nibwo habaye ibirori byo gutanga igihembo cy'umukinnyi. Igihembo kizwi nka Ballon d'Or nk'uko byari byitezwe, Ousmane Dembélé niwe wayegukanye, umukinnyi mwiza wa shampiyona y'Ubufaransa n'umukinnyi mwiza wa UEFA Champions League. Yatwaye igikombe cya UEFA Champions League, cya shampiyona y'Ubufaransa, igikombe cy'igihugu ndetse na Super Cup y'Ubufaransa. Abagore Ballon d'Or yatwawe na Aitana Bonamati wa FC Barcelone, aho yegukanye ku nshuro ya 3 yikurikiranye. Lamine Yamal niwe watwaye igikombe cy'umukinnyi mwiza ukiri muto, aho yanditse amateka yo kuba umukinnyi wa mbere ugitwaye inshuro 2 yikurikiranye. Reka turebe amateka y'uyu mukinnyi watwaye Ballon d'Or ku nshuro ye ya mbere. Ousmane Dembélé yavutse ku itariki ya 10 mu mwaka w'1997, avukira mu mujyi wa Vernon mu Bufaransa mu karere ka Ur mu ntara ya Normandie, ni mu gihugu nyine cy'Ubufaransa. Se ni Umufaransa afite inkomoko ya Mali, naho nyina afite inkomoko ya Mauritania. Ousmane afite abavandimwe kana, akaba ari we mwana w'imfura. Ise yabataye bakiri bato barerwa na nyina gusa, akaba ari nawe wakomeje kumwitaho mu gukabya inzozi ze za ruhago, kuko yamuherekeje kuva mu ikipe y'abana muri akademi y'abana nyine kugeza ageze mu ikipe nkuru. Yakuriye mu gace ka Vernon aho yavukiye,
akaba ari naho yamenyeye gukina umupira w'amaguru ahereye muri akademi. Yatangiye gukina mu makipe y'abato muri ako gace nyine ka Verni aho yavukiye. Yahereye mu ikipe ya Madeleine mu mwaka w'ibihumbi 2004, nyuma akomereza mu yitwa Evry FC 27. Amaze kugira hejuru gato yakiriwe mu rwego rwa akademi ya Stade ya Rennes mu mwaka wa 2010. Ku bijyanye n'amasomo yize nta makuru menshi yagiye hanze agaragaza ko yaba yarize amashuri menshi nka kaminuza, ariko amashuri yisumbuye yo biragaragara ko yayize. Gusa yashyize imbaraga mu mupira w'amaguru, dore ko n'abamubonaga by'umwihariko abagiye bamurera muri akademi y'abakiri bato babonaga ko ari umwana ufite ahazaza. Nyina Fatimata Dembele ni umubyeyi we w'imena mu buzima bwe, amufata nk'icyitegererezo dore ko yanamwitayeho kuva avutse, akamurera hamwe na bene nyina abarera bonyine, dore ko se yari yarabataye. Se w'abataye bakiri bato ariwe witwa Ousmane Dembele, amakuru ku ruhande rwe ntagaragara cyane. Ntakunda kwigaragaza mu ruhame, nta nubwo akunda kuba hafi y'uyu muryango we yataye mu myaka myinshi ishize. Ousmane Dembele yashatse umugore mu kwezi k'Ukuboza 2021 mu muhango gakondo w'Abanyamaroki. Umugore we yitwa Lima Edbouch. Bafitanye umwana umwe w'umukobwa wavutse muri Nzeri 2022. Ousmane Dembele yatwaye Ballon d'Or ku nshuro ye ya mbere uyu mwaka nyine wa 2025. Icyo gihe yari amaze kugira umwaka udasanzwe cyangwa se kugira ibihe byiza n'ikipe ya Paris Saint-Germain, aho yagize uruhare runini mu gutsinda muri UEFA Champions League bwa mbere, ndetse no mu kwegukana Champions League ya mbere hamwe na Coupe de France. Ni inshuro ye ya mbere rero atwaye Ballon d'Or. Goye ko bavuga ku mateka ya Ousmane ukibagirwa Moustapha Diatta, inshuti ye magara bamenyanye bakiri ingimbi, aho bari baturanye ahitwa Ivry mu France. Aha niho bombi bakomoka kandi niho bakuriye. Bose bakaba barakuriye hamwe mu gace ka La Madeleine, aho bakinanaga no mu ikipe y'abana bato yitwaga La Madeleine nyine. Bamaze imyaka myinshi bakundana kandi barakuranye, ntibatandukanaga kuko akenshi babaga bari kumwe. Dembele yavuze ko Diatta ari inshuti ye y'akadasohoka, ko bamenyanye kuva bombi bafite imyaka iri hagati y'4 n'5, bakora ibintu byinshi hamwe, babana mu bihe byiza ndetse no mu bihe bigoye. Diatta yakuranye na Dembele akamushyigikira mu bihe bikomeye, cyane cyane igihe Dembele yagiraga ibibazo by'imvune, igihe yabaga ari kure y'iwabo n'igihe yabaga ari mu rusobe rw'ibibazo bitandukanye. Diatta ngo niwe muntu wamubaga hafi akamukomeza, cyangwa igihe yabaga akeneye wo kumushyigikira mu buzima bwe bwa buri munsi no kumugira inama. Yagiye amuba hafi kandi mu bikorwa bye bya buri munsi ndetse no mu zindi business zitandukanye yagiye akora. Niwe muntu wa mbere wamugiraga inama, ndetse no mu bibazo bwite bireba umuryango niwe muntu wamufashaga, akamufasha no gufata ibyemezo. Moustapha Diatta yigeze kubaho umukinnyi w'umupira w'amaguru, yari umudefenseri akina mu makipe y'abato mu gace Dembele nawe yakuriyemo muri Evry. Nyuma yakoze indi mishinga mu gace Dembele nawe yakuriyemo. Nyuma yakoze indi mishinga itandukanye, aho ngo afite iduka rikomeye ricuruza amasaha ahenze, ndetse yize n'ibyo gukora komedi.